mu gihe abo hakurya akanyaro ko rakwirakwiza ibihuha hirya no hino yuko M23 yoba igomba igaruka mu gisagara ca Uvira ndetse bigire hafati vuba cyane kugira ngo bashobore gutera ubwoba abantu. FARDC yo yirikira bacicuma n'indege mu bice bitandukanye byo muri Plaine kugira ngo ibereke yuko atamwanya na mutoyi bafise kiracicuma buri kirinde cyose kiriho kugira ngo bashobore kubamirira kure baburizemwo umugambi mubisha n'ivyifuzo vyabo bagomba kugera ko muri ino minsi narijya muzi yuko hari amanama mazi imise karabera mu Rwanda nkuko naye babwiye mu biganiro nagenda kora amenyesha canke yigisha ukungene zino nyeshamba zikwiye gukora ngo mpaka bafashe isagara ca Uvira, ariko FARDC nabwo iri kiraborohereza kuko murabizi no ku munsi wejo ugashe twabwiye yuko bagiyemwo bagakuwemwo nk'imbwaneye mu Busizi. Ni mu gihe umwe mu basirikare ba FARDC umusikare w'umunyamurenge yarasanze akoresha drone yafashwe agambanye mu gihe bari ku mirongo y'urugamba. Iyi nkuru ndazi yuko umwamaze kuyitora namaze kwibahereza atakibazo na kimwe, kandi munatwihanganira cyane ku bantu twahaye makuru bagasanga makuru nameze neza kumbure marokalite hariya abagoye ugasanga witiranije ku lokalite twababwiye ejo twose twihenza ahubwo lokalite inyeshamba zari zirimo ni Kamnambo Nyambari Kabunambo amarokalite hariya abagoye. Rero kano gace karakuwe mu zino nyeshamba zirakubitwa ziriruka ku buryo bariko baraziherekeza bazisharinga amabombe meshane, ndetse byanatumye mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza aba bankibugarama bagira ubwoba budasanzwe yuko imigwano ishobora gutandukira igihugu cy'u Burundi. Twabwira yuko nk'umuntu ari muri Katogota biba byoroshe cyane gusharinga ibombe ikagwa hafi y'u Rwanda hariya imbere yo muri imbere y'Ibugarama baza mu lokalite baca bahamenya. Murabizi yuko y'Ibugaramira abana na Ngomo imbere gato hakaba hariho Kamanyora, kandi kundi ruhande hakaba hariho ingabo zu Prito igihugu cy'u Burundi neza na neza aha muri Rugombo kuruha. Aya makundazi yuko tuza kubana neza ndayabahe uko ibintu vyifashe ku mirongo y'urugamba. Sivyo gusa amakuru ari karacicikanaho nza kubaha, ndetse n'umwami w'igisaka turi mu makino kiganiro sinomwibagira araza kutubwira ibijanye n'ingene mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe nk'ibi bita igihe cy'ivyunamo usanga abantu benshi bari kubarica ku rugero rudasanzwe, aho mbere yatanze impungenge zuko ibintu byaba bigiye guhindura isura ku bantu bashobora gupfa cyane muri uno mwaka kuruta iyindi myaka narijya. Ubona yuko abanyarwanda basa nababona kure abenshi ibintu batakibiha batabiha umwanya kubera ko bamaze kubona yuko ivyo barimo ari mikino ya FPR ari amapiyo y'inyeshamba za RDF zikoresha kugira ngo zishobore kumanipira abene igihugu no kuba ikoresha ivyo bashaka. Araza kutubwira byinshi kubijanye n'iki cyunamo ndetse n'abantu benshi bariko barahapfira. Ariko muri kano kanya muri Plaine kabisa ku birindiro by'inyeshamba FARDC irikira basharinga amabombe menshi adasanzwe. Nababwiye yuko nza kuguma ndi ku mirongo y'urugamba kugira ngo ashobore kubaha byinshi mutaramenya, ndabatembereze hose hashoboka kugira ngo mumenye ivyo mutari bwumva. Kino babwira nuko mu gisagara ca Goma, igisagara ca Goma mu mpande mu nkengera zaco haracagoswe na FARDC, ndetse twababwira yuko FARDC kirakomeza gusonga ko zino nyeshamba z'u Rwanda. Amakuru tumaze kuronka nuko bamwe mu bategetsi buno muhari w'izinyeshamba bamaze kubona yuko batsinzwe urugamba umwanya n'umwanya bashobora gukugwa muri bino bisagara bafashe maze bakabura iyo biruka bahungira. Rero niyo mpamvu no munsi bamwe mu bategetsi b'inyeshamba bakuru tumaze kuronka nuko bamaze kuva muri kino gisagara, bamaze gutabaromoka, bamaze bahungira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cyo Buganda. Ire ni inkuru nziza kuri FARDC, ni inkuru nziza ku bakunzi y'amahoro, ni inkuru nziza ku barundi bakunda ababanyi batekanye bayeho neza. Narijya muzi yuko igihugu cy'u Burundi cyafashe ya mbere mu kuja muri Kongo kugarukana amahoro n'umutekano, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyo kidaronka amahoro mu gihe kiba kiriho kirahungabanya amahoro n'umutekano w'ibindi bihugu. Mwami w'igisaka mukanya turamuha ikaze kugira ngo ashobore kutubwira actuality ihari ngaha muri territoire ya Uvira ndetse no mu yindi misozi, yongera tubwire ibiriko birabera hariya mu misozi Prito biriko birabera mu micungararo y'igisagara ca Goma. Anatubwire ukungene abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bagira bakugwe birukanwe
muri Mozambique inyuma y'amajambo menshi yagiye aravugwa n'ibihano bikomeye bagiye barafatirwa vuba cyane. Murabona no basikare bakugwayo bagataha nk'uvuye kuragirira inarume. Twonabwira yuko abari bagiye muri Jamaica gukora iyo ico twokwita ikiyede bo bamaze kuvayo, abagiye Jamaica baravuyeyo. No kuvuga yuko ubu abasigayeyo n'abandi barimo abo vyita ko bagiye gukorana n'umutekano mugabo, kubera ko atabugari bazosubira kuronka ubugari ibihugu vy'amahanga vyabupfunze, umwanya n'umwanya barashobora gutahuka mu gihugu cabo c'u Rwanda. Rero mwumve yuko tuzokomeza tubaha amakuru uko ibintu byifashe. Nshimira cyane mu bose mudukurikirana, wewe wakoze subscribe, wewe wamaze gufitanda kuri like, wewe wumviriza inkuru zacu ndetse ukaduha impanuro zitandukanye mu gihe inkuru tuba twabahaye itabimeze neza, tugafata umwanya tukayisubiramo tukayibaha igosoye neza atakibazo na kimwe. Ndabashimire mukomeze gusangiza ibiganiro byacu abandi, ndetse munakomeze kutwereka urukundo nkuko mwamye muri rutwereka cyane mu gukora subscribe kwa runo rubuga, bidutera inguvu bikaduha n'intege nyinshi zidasanzwe. Ndabasabye mutege amatwi umwami w'igisaka atugeze ku makuru ya nyayo kugira ngo dushobore kumenya vyinshi tutari bwamenye. Bye bye. Muvandimwe Kodi the Black, ndagusabye niba warakunze ibiganiro bya Mugisaka TV kandi ukaba warakunze ubufatanye bwa Mugisaka TV ndetse na Info Plus, uyu muhungu ngira ngo ntabwo mukimubona kuri Info Plus, reka tujye duhurira kuri Info News n'indi miyoboro amaze kubabwira ari kubonekaho, kandi turabashimiye kubwo gukomeza kwifatanya natwe muri uru rugamba rwo gukubitira ikinyoma ahagaragara. Rero ndagusabye warakoze ibikwiye, hanyuma kandi subscribe niba utarabikora, ukore no kunzogera kugira ngo inkuru n'ibiganiro bya Mugisaka TV bikomeze bikugerereho ku gihe. Aho kandi nuba wageze no kuri ya miyoboro y'ura musore, aho naho wiyandikisheho, tuzajya tuhahurira ku nkuru z'ubusesenguzi zigiye zinyuranye. Hanyuma ibintu bikomeje kudogera, Dede bamutangatanze mu minsi itambutse ndetse na n'ubu ngubu, ariko ndumva kesi ya Goma no kuvuga ngo n'ubu ngubu bakimeze gutya, bakomeje cyase mu minsi itambutse nibwo ndumva ari icyumweru iminsi 8 ishize bagose Goma ikabishize umujyi barawemfiritiye igashira, no kuvuga ngo icyo bari cyose ishira. kandi ejo noneho birangira n'abayobozi cyase inyeshyamba nkuru, no kuvuga ngo zihunze umujyi zirawuta, no kuvuga ngo ubu umujyi urimo bariya bo baterekomanda ati gira urutya kora urutya genda ntacyo basonga mbere, nabo ngabo basigayemo, ariko abandi bakuru bo umujyi bamaze kuta. Hanyuma ubu igikurikiyeho ni Uvira bakomeje kuyimena sango barayifata. Mbere yaho ngira ngo bari twarabivuze hano Mugisaka TV, bari bongereye ibikoresho begera umujyi wa Uvira. Hanyuma rero Kongo nayo ntabwo yicaye gutyo gusa, nicyo nje ngo tuganireho kuri iyi saha. ni ukuvuga ngo kimwe n'ejo mu gitondo mwakomeje kumva amabombe ari kugwa mu kibaya cya Ruzizi, no kuvuga ngo niho nababwiraga mu kiganiro cya mu gitondo, ni inyeshyamba barazishwiragije zikwira imishwaro. ubwo bari kuzikurikirana aho zigiye bazikurikiza amabombe, ni ukuvuga ngo ni za mbunda ziremereye zirasakure, no z'imisada zirasakure. ni ukuvuga ngo muri iki gitondo rero nanone biracyari kare, amakuru ari kutugeraho nuko bakomeje gushiringa amabombe ndetse n'abari muri ibi bice by'u Rwanda nk'uko na Goma byari bimeze. ni ukuvuga ibi bice bya Bugarama, ibice bya ngo niba ari ngo nkanka sizi ukuntu
nabonye abahungu abazarendo banyandikira bambwira ngo nuko nguko niho bari gusheringa amabombe, hanyuma kandi neza neza akagwa hafi y'ibyo bice ku buryo abantu bari mu Bugarama hari. Fata nimero yanjye, jya muri description ya channel urebemo nimero yanjye, ukurikirane umenye ngo ibintu bihagaze bite, no kuvuga ngo unyemforume update, kuko amakuru mperuka nubwo uyabonye izi saa 3 z'i Kigali mu Rwanda, ariko aya makuru ndiho kubwira ni amakuru yo mu masaa 12 gutyo saa moya z'i Kigali mu Rwanda. Rero amasaha atambutse ni menshi, ibintu byaba byamaze guhinduka, ariko turakomeza tubikurikirane kabone nubwo abahungu ndavuga abazarendo bahuze nyine bari mu kazi kenshi birumvikana, ariko turakomeza dukurikirane tumenye ngo bihagaze bite. Nicyo ngicyo nakubwira. Hanyuma kandi ikindi nasorezaho kugira ngo inkuru yacu ntagire butinde, ingabo n'upango z'u Rwanda ziri Mozambique, ibyo byo byamaze nta bindi, ni itariki yonyine ikagera tukababona bazinze buriye indege bakaza bavuga ngo barasimburwa. Nuko sinzi ubwo ikinyoma bari buze bavuga nk'ibyo muri Jamaica batubwiye ngo bagiye kuza gusimburwa, nacyo turagitegereje. Ibyo byose bagira ibinyoma ibihumbi n'ibihumbagiza, turaza kumva ibindi baza kutubwira. Rero mu gihe bari uko bakiri kwitoratoza, abaturage muri Mozambique bahagurutse ewana niyonka. Uri muri Mozambique, ndagusabye nawe komeza unyohereza amafoto, unyohereze amavideo y'ibiri kuba. Ni nako narindi gusaba n'ibiri kuba ku mafoto n'amavideo y'abantu baherereye muri kiriya gice cya Bugarama mu gice cya Rusizi. No kuvuga barigaragara bavuga ati ibyo mwitoratoza ngo ngibiti, ahubwo mugende mutuvire kuri gakondo, mutuvire mu gihugu aho mwafashe, nta cyiza mwatuzaniye uretse urupfu. Bimwe barafinda yavuze ati u Rwanda nta kindi kintu twabonye exportinga mu mahanga, ni exportize n'ubwicanyi n'udufuni n'utuzi twamunyuza, ibintu nk'ibyo ngibyo, nta bindi bintu exportinga mu dede nuko ngo. Hanyuma nsoza ku kiganiro cyacu, ikintu nakubwira ku mujyi wa Goma, kugira ngo nkubwire ko Goma nayo idatuje gusa. Mu mujyi wa Goma ntago ituje, kubera yuko inyeshyamba zikomeje kugenda ziri kwica. Noneho aho by the way hari n'andi makuru nayo turi gukoraho, ndetse kandi afite source zizewe. Abagande nabo nka bya bindi dede ajya akora, akagenda akica abatutsi mu Gatumba cyangwa ahandi hariho hose, ndetse na hano mu Bugesera naho ntimumuzi yuko ibihe by'icyunamo iyo bigeze agira gutya akagenda agatema inka, akagenda akica abatutsi 4, 5, 6 mu bice bitandukanye by'igihugu. Ubwo nafashe mu Bugesera kuko ari rwo rugero nzi runje mu mutwe vuba aha ngaha ruheruka. Hanyuma yamara gutema izo nka, yamara kwica abo batutsi, akaza neza ati ingengabitekerezo ya jenoside murabibona ko ntaho yagiye. Urumva nuko ngo rero abaganda nabo ni iki kintu badoguse, no kuvuga ngo nabo aya mayeri bari kuyakoreshaho, bari kugenda bica abana, bari kugenda bica abagore, bari kubabaga bakabasatura. urumva bakabasatura, barangiza ubwo baraje mu kanya ati twebwe tugiye kureba abo babaga, abo basatura, abo bagira ibiki, n'abahema. Sinzi ukuntu numvishe babavuga ngo n'abahema, no kuvuga barashaka kumvikanisha yuko ngo nabo ngari abatutsi bagowe, ngari abantu bafitanye ubwoko ngo n'abatutsi, ibintu nk'ibyo ngibyo muri kiriya gice cya Ituri. ubwo bari gushaka impamvu yo kugira ibiki, yo ko Umuhoza yarababwiye ngo
ngo kiriya gice ngo azagifata ngo M23 natayifata. Ubwo nabo bari gushaka uko bajya mu ntambara. Iyi ntambara uko mubona Dede ari kwerekeza Uvira, hanyuma hejuru Muhozi cyangwa se Museveni nawe mukumva ari gukora mbese ari gukora iyo mikino imuzana mu ntambara. Ibi nta bindi ni intambara y'akarere. Njyewe rero nk'umwami Gisaka iyo numvishe intambara y'akarere numva yuko akarere kaba kagiye gutungana, kubera yuko buri gihe ushaka amahoro ategura intambara, byumvikane kanakora intambara. Nakuvuga ngo ni inyandiko z'abahanga bagiye babisobanura, ndetse kugira ngo umenye yuko amahoro intambara izana amahoro, wabibaza Dede, ngira ngo murabibona yuko intambara ariyo yafatishije abantu b'aka karere, kubera yuko yabaye gashoza ntambara. Ubwo rero Museveni nawe intambara yinjiyemo, ubwo intambara y'akarere nta kundi nayo ubwo yahageze. Hanyuma rero nizere yuko abahungu hakurya kwa Kisekedi nabo bakenyeye bakomeje, kandi turaje mu kanya ku isaya y'isa sita, bitewe niba nta yindi nkuru yihutirwa iri bubigezweho. Niza kuba ubonye inkuru itajyanye n'iki kintu nkuteguje, umenye ko iyo nkuru yihutirwa. Ikihe rero, mwabonye abahagarariye Dede n'abahagarariye Kisekedi bagomba kuba bari mu mayira cyangwa se banagezeyo berekeza i Washington kureba ibirebana na ya masezerano. Ubu rero ntabwo reka mbicisha amatsiko y'ubusesenguzi turi buze kuba dufite, byaba ku isaha y'isa sita cyangwa hari indi nkuru yihutirwa akaba ariyo dushyize saa sita, nkaza kuvuga ko saa 9 amini saa 10. Ariko iyi nkuru ni ikintu cy'ingenzi, ntago ari ikintu cyo guhura gutyo gusa ngo bagiye kureba aho bigeze. Ibiki bigeze n'iki bakoze mu birebana n'amasezerano. Kuvuga ngo ndaje wowe gusa ntukureho, reba niba warakoze subscribe kandi inkuru n'ibiganiro bitajya bigucika, ubwo warakoze kunzogera. Hanyuma kandi jyewe kakudusigira like yawe n'ingenzi ku biganiro byacu. Reka nze mu kanya.